Allin punchay munasqa kuyamasi. Kunan apóstol Pablo kamiyta pamuanchik sapa ninchikpaq. Chayta yachanapaqtaq mask'ana kusqa kay libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 y 5 ninkay hinata. Chaylantisman haywasqa mikunanmantaqa yachanchik hina lantenqa mana imachu kay pachapiqa yachayanchiktaq k'ata Dios kasqanta kay pachapi. Runas mikhusqa Dioskuna kasqanta hanaq pachapitaq kay pachapitaq. Paykunapaq chay Dioskuna Señorkuna ima ashka kanku. Kaypi apóstol Pablo nisarqa tukuy creyente kunata kunandiyapis yuyarichiwanchik sapa ninchikta. K'ata Dios tatayayuq kanchik sapa ninchik. Mana kanchu tata, mana kanchu Dios ninchik munasqa kuyamasi. Wakin runas chay tiempopi qarispa karqanku lantesta, idolosta hina kawsayninkupi, yesomanta, maderamanta, cementomanta. Kaytaq llakichirqa apóstol Pablota, chayman hinataq payqa k'amigorqa nispa. Paykunaqa mana nimayachankuchu lantesqa, mana nimachu kay pachapi, pero Dios ninchik tataqa tukuy ima noqanchikpaqqa, porque pay kachamorqa Jesucristuta kay pachaman wañunanpaq noqanchik huchanchik rayku. Chayrayku chaypi creena tiyan, pero Satanasqa mana munanqachu chaypi creenata. Hinataq kunandiya mañakuna tiyan Dios ninchikmanta ayqichinanpaq tukuy lantesta kawsayninchikmanta. Chay mañakuyninchik kachun kunandiya munasqa kuyamasi. Kayakama.